Imyaka irenga 15 irashize abaherwe babiri ku isi Elon Musk na Jeff Bezos badacana uwaka. Bose bafite amasosiyete akora ibyogajuru ariyo SpaceX ya Elon Musk ndetse na Blue Origin ya Jeff Bezos. Akenshi Elon Musk yagiye ashinja mugenzi we kumwigana bitewe nuko Bezos yashakaga gukora umushinga w'imodoka zitwara. Elon Musk na Jeff Bezos bose bayoboye ibigo bikomeye ku isi. Kugeza ubu Jeff Bezos niwe mukire wa kabiri ku isi, akaba ayobora sosiyete ya Amazon icuruza ibicuruzwa kuri interinete, akayobora kandi na sosiyete ya Blue Origin ifite intego yo kuzasubiza ikiremwamuntu ku kwezi. Elon Musk nawe ayobora ibigo bibiri bikomeye ku isi, uruganda rwa Tesla rukora imodoka z'amashanyarazi ndetse na SpaceX ikora ndetse ikanohereza ibyogajuru mu kirere ndetse ikagira intego yo kuzohereza abantu ku mubumbe wa Mars. Mu minsi ishize ihangana ryabo ryariyongereye. Ibi byatewe nuko umutungo wa Elon Musk wiyongereye ukagera kuri miliyari z'amadolari 185, bisobanuye ko ari we mukire wa mbere ku isi, Bezos akamukurikira. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri byinshi utamenye ku ihangana ry'abakire, ariko mbere yuko dukomeza kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video byoroshye. Jeff Bezos yafunguye sosiyete ya Amazon mu 1994, ariko itangira kumenyekana mu 1997. Iki gihe iyi sosiyete nta hantu yari bwagere, byari mbere yuko itangiza Amazon Prime, uburyo bufasha abantu kureba amashusho na za filime. Ariko nanone Bezos akagira inzozi zo kuzajya mu isanzure, aho yabwiye ikinyamakuru Miami Herald mu 1982 ubwo yasozaga amashuri yisumbuye nk'uwahize abandi ko yashaka kuzatuza abantu amamiliyoni ku yindi mibumbe. Ibi ni nabyo byaje gutuma ashinga sosiyete ya Blue Origin mu 2002, afite intego yo gukora ibyogajuru bizatwara abantu mu isanzure. Ubwo Bezos yari ahuze ashinga sosiyete ya Blue Origin, mugenzi we Elon Musk nawe ntiyari yicaye. Aha Musk yari amaze kugurisha kompanyi y'ikoranabuhanga ya Zip2, yari yarashinze afatanyije n'umuvandimwe we Kim ku kayabo ka miliyoni 300 z'amadolari. Icyo gihe kandi Musk yarageze kure yubaka website ya PayPal, nayo yaje nyuma kugurisha ku kigo cya eBay ku kayabo ka miliyari 1.5 z'amadolari. Aha Elon Musk wenyine akaba yarakuyemo asaga miliyoni 160 z'amadolari. Aya mafaranga yakuye muri PayPal niyo yaje gukoresha nyuma ashingamo ikigo cya SpaceX mu 2002. Mu ntangiriro numvaga ntashaka ko inshuti zanjye nazo zishora muri uyu mushinga. Numvaga nshaka gukoresha amafaranga yanjye yanahomba gahomba yonyine. Ibi Elon Musk akaba yarabitangaje ubwo yitabiraga festival ya South by Southwest mu 2018. Mu 2004 kompanyi z'abagabo babiri Blue Origin na SpaceX zari zikiyubaka, ariko nanone intambara hagati y'aba bagabo babiri ntibure gutwika nkuko bivugwa mu mvugo y'iki gihe. Ibi byaje kuba karusho ubwo abagabo bahuraga ngo baganire ku mushinga wo gukora rocket zishobora gukoreshwa inshuro irenze imwe. Njyewe nagerageje uko nshoboye ngo muhe inama nziza, ariko yanze kunyumva. Uko niko Elon Musk yavuze nyuma y'inama nkuko byanditse mu gitabo cya Christian Davenport cyitwa The Space Barons. Mu 2013 ikigo cya SpaceX cyasabye NASA kubaha aho bazajya bagurikiriza ibyogajuru byabo. Ibi byamaganiwe kure na Blue Origin n'akandi gatsiko bakoze kitwa United Launch Alliance, bagamije gushyira igitutu kuri leta ngo ntihe SpaceX aha hantu, ahubwo bakemerera ibigo byose bikora ibyogajuru kuzajya bahagurukiriza ibyogajuru byabo. Blue Origin ariko nubwo yikoze ibi ntirashobora kohereza icyogajuru na kimwe mu isanzure nyuma yo kumara imyaka igera ku 10 bagikora. Icyo gihe Elon Musk yabwiye ikinyamakuru The Space ati, byibuze mu myaka 5 iri imbere nibagerageza gukora ikinyabiziga gifite ubushobozi bwo kuba cyakoreshwa na Space Station, bazaza aribwo tubone kuganira. Mbibutsa ko Space Station ari laboratoire ihuriweho n'ibihugu bitandukanye iba mu isanzure. Nyuma y'iyi saga SpaceX yaje guhabwa uburenganzira na NASA bwo gukoresha iki kibuga. Ntibyarangiriye aho kuko Elon Musk yabwiye biographer we witwa Ashinja ko buri gihe ikigo cya Blue Origin cya Bezos kiba kigerageza kumutwara abakozi. Ati, Blue Origin buri gihe bikora igamije kuntwara abakozi banjye b'abahanga, ibakubira umushahara. Ndatekereza ibitagakwiye. Ibi Elon Musk yabivuze muri biography ye yanditswe na Vance mu 2015. Kugira ngo SpaceX ihangane n'iki kibazo cyo gutwarwa abakozi, yashyizeho uburyo bukumira ubutumwa bwa email abakozi babo bakira bufite amagambo ya Blue na Origin. Elon Musk nawe yarongeye ashotora mugenzi we ubwo umunyamakuru wa BBC yamubazaga kuri Bezos, aho yaramusubije ati, Jeff nde?
Ntibyarangiriye aha kandi kuko mu kiganiro kirekire yagiranye na Times, Musk w'imyaka 49 yababwiye ko Bezos w'imyaka 57 ashaje cyane ku buryo bigoye ko yagira ahageza ikigo cye cya Blue Origin. Ati ikigo cye gitera imbere ku kigero cyo hasi cyane, urebye imyaka asigaje ntabwo ihagije kugira ngo agire aho akigeze, ariko nishimiye ko byibuza hari ibyo amaze kugeza kuri Blue Origin. Hagati aho kandi mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, ikigo cya SpaceX cyaciye agahigo ko kuba ikigo cya mbere cyigenga cyohereje abastronauti ba NASA mu isanzure. Elon Musk yagize ati izi ni inzozi zibaye impamo haba kuri njye no ku bakozi bose ba SpaceX muri rusange. Sinigeze na rimwe ntekereza ko ibi nabigeraho. Ku rundi ruhande kandi ikigo cya Elon Musk Tesla kiri guca uduhigo dutandukanye kubera kwiyongera kudasanzwe k'agaciro ku isoko ry'imari n'imigabane. Ibi byatumye umutungo wa Elon Musk uzamuka cyane ugera kuri miliyari 185 z'amadolari uyu mwaka, naho Tesla ikagira agaciro kakaba miliyari 800 z'amadolari. Si kuri Tesla gusa kandi kuko ikigo cya Amazon cya Jeff Bezos na cy'umwaka ushize ubwo twari muri lockdown cyacuruje ku kigero cyo hejuru cyane. Ibi bigatuma gica agahigo katakozwe n'indi sosiyete ku isoko ry'imari n'imigabane rya Wall Street. Aho Ihangana rigeze ubu biragaragara ko ridateze guhagarara mu gihe cya vuba, aho kugeza ubu ibi bigo byamaze kugeza umushinga kuri NASA wo gukora ibyogajuru bihagarara ku kwezi bizwi nka Lunar Landers, mu mushinga wo gusubiza abantu ku kwezi mu 2024. Nubwo kandi ku rundi ruhande Ihangana ryagiye ridususurutsa, Ihangana ryo kuri uru rwego risobanuye iterambere ku rundi ruhande, aho Bezos asunika Elon nawe agasunika Bezos. Ibi bigatuma tekinoloji ibasha gutera imbere vuba kandi ikagera ku bantu bose, cyane mu gihe nta muntu n'umwe uba uhombera muri iri hangana. Niba ukunze iyi video, ntiwibagirwe gukanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo mu gihe wifuza ko hari icyo twaganiraho muri video itaha. Amahoro.